Ton arrivée ma chérie, ce difficile est mon ami. Coucou mon amour, Byarangoye. Ton arrivée ma chérie, ce difficile est mon ami. Coucou mon amour, Byarangoye. What's up right people? Umeze fresh. Umeze neza? Ya witwa neza? Nitwa Fiacre. Egira hino ariko Fiacre. Ndahari. Umeze neza? Sana. Uri ikibabi? Ikibabi cyane. Nitwa Reki. Aha. Witwa rya? Fiacre. Uyu mujama mwumvishe gute se umujama yiwanyu? Ararenze. Ararenze? Nabonye aza muri kebi henze. Bana no adanje. Nakwiyaye na buryarya ubura nkundura binyereka. Hello. Yo, G Blues Mentola. Bro, kona kubona si? Okay, banguka bro, banguka kabisa, banguka tu. Yeah. Yes. G Blues Mentola. Forever. Peace Media. Nakwiyaye na buryarya ubura nkundura binyereka. Kwiyangana niko kunesha. Busara hero my people, my vibe. Aracyari Reki Rukunje entertainer nyirisuku super entertainer. Bati kubwe n'abahasra. Aba master G Bro Mentola. Umeze fresh? Ni fresh cyane. Kumwe na Batman ariko. Man, umuhungu wanjye avuye hari uvuye uri diaspora. Uvuye man. Uyu mujama ni diaspora man. Rwanda bro. Sure. Ndabona ufite amadolari man. Ni make yaraga ari menshi cyane. Nani sikibyaro wabiteye wa Feveri. Wapi tu nubwo najya ahantu hariho hose ariko nkundi wacu tu. Nagushiye kumara ukwezi cy'amezi 3 nagarutse mu rugo kuri abantu banje ko mba mafite ibintu byinshi mafite everything. Man, ikintu gitumye uvuye KG wari mwabira bitangazamakuru bimeze kuri ko uvuze ati reka ngaruke wavuka ni no Jeveri ikintu isubwakiriza no nawe ya ni cyo kintu gitumye none uhitugaruka muri vibes zina ya iwacu ndakunda tu iwacu ndakunda kandi ikindi cya kabiri tuwafite n'ibikorwa bya danje nka Peace Media Empire. Niyo mpamvu rero nagenda KGL najya mu majyepfo najya mu majyaruguru najya he ariko ngomba kumenya ko hano iwacu Nyakarambe hari Peace Media Empire kandi irimo Malaga Mentola. Master umeze fresh ariko shameze neza ameze fresh mfunzemo bukwasi ndi urwembe ndi ikibabi. Uyu muvandimwe wawe se muvandimwe wanjye nari naramwohereje mu butumwa bw'akazi avuye mu murwa of course nkuko twabyemeje ni ukuvana ibintu ku rwego ruri loko tukabigira international. Ndabona cyogera inakunzwe urabona ukuntu none n'abantu bari bifitiye utuntu zikahita zimeneka gutugera ahantu nizoga zikahita zimeneka. Man, mafite abakunzi aba bose n'abakunzi banje ureba niki aha ni home tu ndakunda rero muri Kigali nago ushaka kwamara igihe kinini. Banza wice n'urwanya cururasha ndabona meze fresh ariko welcome back. Welcome. Thanks so much. Ya cyogeraho ntabwo turatinda man ni Vibe Street by'umwihariko yaracyari Peace Media dukorera hano Kirehe Nyakarambi. Waba ushaka ifoto ya foto ivuga noneho ya audio munamubona uyu ni Master G Bros entertainer nawe kamwite super Mentola.
waba ukeneye video ya danger, ifoto nziza, ya foto niwumva ya foto ivuga, gana Peace Media dukora hano Kirehe Nyakarambi mu kikari cyo kuri Airtel. Videos nazo n'urushaba ibyari byarabuze. Icyicaro cyacu cyari kiri keji, ubu twakimurekire Nyakarambi. Welcome cyogere rero nago turatinda. Uvuye keji mwabira bitangaza makuru, turagira ngo none ugarure vibe yawe, twongere twumve wa ya gitari yawe uyikoremo frère. Ta la 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 Kukubona mon amour. Ton arrivée ma chérie, c'est difficile mon ami. Kukubona mon amour, Jarangoye. Ton arrivée ma chérie, c'est difficile mon ami. Kukubona mon amour. Como birimbo nurijitangaza. Como timura kamalayika. Umumurira nk'akarabo, ushashagirana nk'akazuba, umurika nk'ukwezi kw'impeshyi y'abana. Ton arrivée ma chérie, c'est difficile mon ami, kukubona mon amour, viens Peace Media. Ton arrivée ma chérie, c'est difficile mon ami, kukubona mon amour, Metola. What's up my people, nago turatinda zana gitari nakiri twavugana, zana gitari. What's up, aracyari Peace Media ku mutima, Kirehe Nyakarambi, ifoto nziza, ukeneye ifoto vayo dukore, ndetse no ku bantu bifuza kwamamaza mutugane mudukore, tugere vibe, dukore vibe akiamu wa gitari waki wari ufite miliyoni. Tujye kujya bon wari ufite miliyoni. Bon biraho nyine tu yamani, ntabwo yenda ari miliyoni nyinshi cyane, ariko nyine abari fresh. Oya mbameze neza, baraducika gutya dacuranze man. Other side, bro. More people. Other side, bro. No problem. Like this, man, people. People. Nushaka ucurangira. None se wacurangiye basi uyu mujamu. Basi mucurangire. Man, gengi naze promotion. Aracyari Vibe Street on Peace Media. Man, mukore vibe, mutemo. Banze mutemo. Sibyo master. Ya blessing, man, mutemo. No problem. Kwa ubwongezi wacu. Master. Please, basi wafishira akantu nga setting waki kemo kuri wa people. Ubwongezi wacu kandi wacu. Yeah. Ya si wacu suburi tugeze. No nagwa agera. No n'uyu mupeti bino bagiye kugucurangira fresh, sibyo? Ni fasa ni buyaka a blessing entertainer badi kumwe n'abahasara. Ikicaro nago kikiri i Kigali, mwari muri kwibaza ngo reka irukunge Kigali gute ko wadukwepye. Ubikicaro kimukekire Nyakarambi. Icyo usabwa kora subscribe, share and comment. Aracyari Peace Media nkuko mubibona ku mutima no ku maraso. Itara ryaje kumurikira Kirehe, bari kumwe n'umuhasara. Ukeneye ifoto nziza tugane, audio nziza ndetse na video. Blessing Great Entertainer and super. Wa mpeti wacu tugiye kubatema abantu bakire fresh. Uyu ni umuntu wiwanyu agiye kwakora vibe. Egira hino naribi. Kwino naribi. Yeah man. Ton arrivée ma chérie, c'est difficile mon ami, tukubona mon amour. Ton arrivée ma chérie, c'est difficile mon ami. Kukubona mon amour, Jarangoye. Ton arrivée ma chérie, c'est difficile mon ami. Kukubona mon amour, Jarangoye. Como birimbo nurijitangaza, como timura kamalayika. Umumurira nk'akarabo, ushashagirana nk'akazuba, umurika nk'ukwezi kw'impeshyi. Ton arrivée ma chérie, c'est difficile mon ami, kukubona mon amour, Jarangoye. Ton arrivée ma chérie, c'est difficile mon ami, kukubona mon amour, Jarangoye. What's up my people? Umeze fresh? Umeze neza? Ya witwa neza?
Nitwa Fiacre. Egira hino ariko Fiacre. Ndahari. Umeze neza? Sana. Uri ikibabi? Ikibabi cyane. Nitwa Reki. Aha. Witwa rya? Fiacre. Uyu mujama mwumvishe gute se umujama yiwanyu? Ararenze. Nabonye aza muri kebu ihenze. Bana nuwadanje. Afite amafaranga. Miliyoni. Yamani wa people wa Bangesi. Reki Rukunge entertainer akabuze nyirisuku. Super yamani. Reka tugere peace kuri Peace Media. Ugere studio urebe none bagutemo ni photo fresh. Si fresh? Baba kuzi banje bose ni fresh ndabakunda mwese. Reka tugere Peace Media. Thank you so much ACOL. Yes, rero mwari muri kumwe na Reki Rukunge entertainer nyirisuku by'umwihariko channel ni Peace Media icyo usabwa kora subscribe, share and comment. By'umwihariko dukora hano Kirehe Nyakarambi mu gikari cyo kuri Airtel, dukora amafoto ndetse na audio na video z'ubwoko bwose, haba kuma wedding yewe na video z'ibiri byose, video zose anniversaire nziza zose turazikora. Icyo usabwa tugane tugufashe. Ni hano Kirehe Nyakarambi by'umwihariko. Astra Vista ndabakunda, ni Reki super. Ciao.